kwaze kwaba nasiya evini naNkulunkulu uthula speaker sethu sanamuhla mara ngaphambi kokuba isithule nginemavi nami lamancane ukuthi Happy Father's Day. Hallelujah. Shayele ngoba betandla. Hallelujah. Ngosomsibabusise. Hallelujah. Kulilanga labo, kulilanga lebantu labasha. Hallelujah. Ngifuna kucala ngabo babe. Hallelujah. Tihloko temakhaya. Hallelujah. Sinabo phakathi kwethu. Hallelujah. Tinkosi tethu. Hallelujah. Lisho njalo livi laNkulunkulu na ulifunza lithi bathi inkosi tethu tasemhlabeni ngosomsindusise. Hallelujah. Babantu lebabaluleke ngendlela lemangalisako etimpilweni tethu. Hallelujah. Kubantwana nakubafati babo babalulekile. Ngifuna kusho nje lokho ukuthi bobabe nibalulekile ni specially ngendlela lemangalisako. Hallelujah. Kunemavi lekufuna kuwasho ngitshelela amakhosikazi. Hallelujah. Kuthi akahambe ayowendani kulabantu lebabalulekile ngosomsimbusise. Hallelujah. Ngibona ukuthi le message ngayisho after leave ngidomosha ngathi ngifuna simuke sigeba le leave ngosomsimbusise kodwa ngifuna kudlula nje la Happy Father's Day. Hallelujah. Kunemavi lapha ku First Petro chapter number 1. First Petro chapter 3 verse number 1. Lifundzeka ngale ndlela ningavuli bazalwane ngitanifundzela lona kuze singachithi isikhathi siyadlula nje la kukhona la siyakhona. Lithi sihloko sakhona sithi ukuphathana kwabaganeneyo. Hallelujah. La ku number 1 lithi kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwe Jona kufunza kahle ngasangisabona. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze futhi uma ekhona ongakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi babo. Amen. Hallelujah. Ngilawo mavile nginawo ukuthi makhosikazi. Hallelujah. Hasabeni. Hallelujah. Lana uliva kahle. Lithi mina uma ngitawenda kahle, uma ngitawuya ngiyothobeka. Hallelujah. Ngisho nalo myeni wami angakholwa. Hallelujah bazalwane. Ngiyekuthobeka kwami. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu kungenteka ukuthi nalo lekangakholwa ngenxa yalenkambo yami lenhle, ngenxa yalokuthobeka kwami. Hallelujah. Kungenteka nalo lekangakholwa umyeni wami naye agcine sekakholwa. Ingani? Ngoba bona mina. Hallelujah. Ngenda kahle kuye. Hallelujah. Imessage lenayo bomake ukuthi asambeni sewenda kahle kulabayeni bethu. uNkulunkulu sendele musa wasipha bona. Hallelujah. Akukhathalekile ngenteka lomunye uyadinathela. Hallelujah bazalwane. Ngekwenta kwahle kwakho. Hallelujah. Angazuzeka ngalandzeka. Hallelujah. Kunobumnyama leka kubo. Hallelujah bazalwane. Kungenteka lomunye akakholwa. Hallelujah. But ngokuthobeka kwami ngimnake. Hallelujah bazalwane. Uthi silivla uNkulunkulu kungenteka labo babe labo bazuzeke. Siyabadzinga bobabe ukuthi babe khona kulendzawo. Sithembenile bomake timbokotho. Hallelujah. Asambeni sowenda kahle, asambeni sothobeka ukuze uNkulunkulu asende siwawine lamadvodza ethu. Ngenteka iyakhathata. Hallelujah bazalwane. Kodwa wena ngakwehla kwakho uthobeke. Nkosomsindusise uthi uNkulunkulu kutawuba nentshintsho la kulendvodza yakho. Ungawumavile benginawo lengifuna kusho ukuthi bomaka asambeni sewenda lelisuku labo babe libe special ngosomsindusise. Hallelujah. Sobaphekela kamnanzi. Hallelujah bazalwane. Phela kupheka kamnanzi kupheka kona lo lekhona kodwa nje utimisele. Yeah. Hallelujah. Kona lo lekhona ungazofuna kolanza lokuphi kona lo lokhona nje upheke kahle. Nayazama ngale namhla akubona uhura ngetray. Hallelujah. Ngenteka bomnika nje umane umnika ngesitsha ngithi kodwa nje namhla uyowenda nje lokuhlukile abone naye uqhamuka netray ngosomsindusise. Hallelujah. Ubeke kahle konke la train. Hallelujah. Ubhonyile hayi nantasineka kumukela abona kwangazuthi uthola iKFC lenye ngathi upheke kona lokujwayelekile lethi kuthintshele indlela yokuqhamuka kwalokudla ngosomsindusise. Asambeni siyobawina labo babe, asambeni siyobadla labo babe egameni lika Jesu Kristu.
la sitokhonza nabo kufundzisile sibazala ngishayele intando egameni likaJesu. Haleluya. Manje nayitolo la itolo bekumnanzi yabona nayitolo bangikhumbude ekudzala kwami. Haleluya. Hayi nathi besishaya haleluya Emmanuel. Kuthi nakufika leli viki leli besitilungiselela sitilolonga. Haleluya bazalwane. So siyabonga ukuthi sinebantu labasha sasho gogosiyena. Mina nami ngimukela ngithi hayi sholi God so shadisa la kulendzawo. Haleluya. Ngoba abantu bafundzisiwe. Haleluya bazalwane. Abantu benenjani bafundzisiwe. Yabona nabathi nje ungavumi ukuthi kube nebantu lebatselela busha bakho. Mina ngiyiveka 100 times lendzaba emacha wena uyive njani lendzaba. Kungabi nemuntu uthandi lekatselela busha bakho. Hayi thina sathi gqapha manje. Haleluya. Yabona ngathi gqapha ngishana noma naye sekafikile sibiya kodwa bengiloku umuntu gqapha. Haleluya. Asengakangithathi kodwa nje ngiva ngimthusa. Haleluya. Siphela ungabambi incino awunamthola. Haleluya. So nalo nje ukuthi bantu babasha asithi gqaphe. Yabona uthi gqaphe khonweni. Haleluya. Yabona uthi misele nje ekwendeleni uNkulunkulu nkosomsimbusisi. Umkhonde uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Yabona ukhonde yena athi yena. Haleluya bazalwane. Uma unikela indlela yakho kuye. Haleluya. Yena utawunakala enhliziyo yomusha lo kanikela indlela yakhe uNkulunkulu bese uNkulunkulu uyadlula unakale enhliziyo. Kunengi lokufunako labanye bafuna kuya ema-university labanye bafuna umsebenzi kodwa nje ngifuna kudosha ukuthi kuze lokho kwenteke do something for God. Haleluya. Lithi uNkulunkulu ninemandla okwenda konke. Ninemandla okwenda tintfo tenteke bantu labasha. Sithi ngabantu labasha lebatawuma sema nathi. Sema abantu bajola impilo yenhlupheko impilo kodwa sema safeta Kristu besingagana basidise kodwa zake sakufuna lokho ngoba bekusibambelela singatholi letintfo lesibhukusha kudo namhlanje. Angishumayeni lesipika sethu. Haleluya. Ngithi ngisho lokho bantu babami ukuthi hayi intali bamba lenyelanga logolele mhlophe. Haleluya. Phela kwebantu lebatantondla ngelizwi laNkulunkulu. Ngoba ilizwi laNkulunkulu likutshela konke liyakuyekelisa mina ngakakhulumi make sibiya kodwa moya ungcwele akuyekelise tintfo lekufanele utiyekele bese ukhona yena uNkulunkulu. Siyasukuma bayahlabelela inceku yaNkulunkulu yethu phambili. Haleluya. Utawuta Budzweni phambili atosipha ilizwi laNkulunkulu. Haleluya. Yamfana lomncane lakasenemandla. Haleluya. Uyeta phambili utosipha ilizwi laNkulunkulu asahlabelele egameni likaJesu. Amen. Oh
I am nothing but in front of you, my master. Guru Babylon Manda, 70 seconds, you are at Manda, Guru Babylon Manda, Dada Babylon Samson, Guru Babylon I trust for God that you will do your work of Guru Babylon Manda. We are weighing on 70 wako. They come and you are just pressed to us and Nazareth. It's gonna speak right now. From a corner, to Guru Nabazon Tata Basabenzele Bapine. I am Sebabitabu. Hallelujah. Hallelujah. Hey, gonna get Papa, man. When it comes to pulpit, you two hallelujah. Hey, Batu, Saban, Mampudis. Yapuma unasamanda pamchocho solo ngevo. And if I know times be mufuna ngabunda yashaya sukele khave hallelujah. Uyafisa kujikisa uthi lelanga becawuthi ngifikile hallelujah. Siyabonga abazalwane. Stockholm hallelujah. Angathi uthi into bengifunza noma into beshumayela mara ngifuna ukukhola hallelujah. According to pace yaNkulunkulu hallelujah. Ngiyamthanza uNkulunkulu. Ligama ngiphuzweni sibonga kaPhelele haleluya. Ngiyamthanza uNkulunkulu haleluya. Siyabonga abazalwane. Sithi capile nathi idola haleluya. Ya ngihamba ngiphelekela abantu what ngala. Khona lapho uyabona. Nasona ngihamba ngibakapha ngiyabatshela ukuthi nje ngake nizidise so. Haleluya. Emafundisi phela ibhekhona imsebenzi kuyithola. Echeese ngidlile mina intolo haleluya. Master task lawo. Nangibuya ngidlala okunye nakahlala ize fridge kuyahlupha kupalishe nenyama. Ngiyadlula futhi ngishaya desert. Haleluya. Shaka desert inzamba ama sengishuthe sengenda lethi ngekudlodla. Ngithi wona ultimate man. Ngena wona yogada. Desert. Asidle kahle siyabonga abazalwane. Satodla futhi na kahle haleluya. Asikhondeni bazalwane. Asivuleni Exodus chapter 13. Exodus chapter 13. Lo munye angivulele Genesis 45. Genesis 45. Genesis 45 verse 27. Nifundzeka ngale ndlela ngiyacala ngiyafundzela mina inkonzo yabantu abasha mina ngikhuluma silungu. Then they told him all the ways of Joseph that he had said to them. And when he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. And the Israelites said, "It is enough. Joseph my son is still alive. I will go and see him before I die." Akafunze lo munye siZulu sishangane kwatswayi. 45. Base bemlandise ngakho konke uJosefa ayekushilo kubo. Kwathi ebona izinqola uJosefa asithumele kubo. Umoya wakhe wabuyela kuye. Amen. Amen. Umoya wakhe wabuyela kuye. Hallelujah. In Exodus chapter 13 verse 17. Now it came to pass when Pharaoh had let the people go that God did not lead them through the way of the land of Philistines. Although there was a year, they called and they do that. But uNkulunkulu ubahambisa ngalelethu. Hallelujah. Although there was near. Just for us this now. Okay. For God said, perhaps the people change their mind when they see war and return to Egypt.
babe sebahlehlele emuva eGibhithe. Hallelujah. But God led the people around the way of the wilderness to the Red Sea, and the children of Israel went up out of the land of Egypt armed for battle. And Moses took the bones of Joseph with him, for he had made the children of Israel solemnly swear, saying, God will surely visit you, and you will carry up my bones with you away from here. So they set up on their journey from asilgcineni la ku 19 kala lone sizulu kala 17 phaka 19. Ngesikhathi Faro akhulula isizwe sama-Israyeli, uNkulunkulu akawahambisanga ngendlela lejubako leyayidzabula eveni lamaFilisti. uNkulunkulu wacabanga wathi, angifuni kubahambisa ngale ndlela, ngoba nase kufanele babhekane nempi, bangahle bajikise ingqondo bese babuyela eGibhithe. Esikhundleni salokho, uNkulunkulu sive sema-Israyeli wasihola ngendlela lethe lejika ehlane lelingaselwandle lolubomvu. Sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe sihleleke njengempi. Mose wathatha emathambo aJosefa wahamba nawo, ngobe abebafungisile bantwana baka-Israyeli futhi babowathatha. Abekhuluma kubo wathi, uNkulunkulu uyakuda aniside, lalifika lelo langa libowathatha lamathambo ami lihambe nawo. We thank you, Master Jesus. Ngegama lika Jesu, live lakho babe linemandla liyaphila. Leyo wena umsebenzi bayawuphenduleka labantu manje. La ngaphenduleki. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyashumayela. Hallelujah. La sifunza khona bazalwane. Ngiyathandaza, ngiyacela ngithi uNkulunkulu ngiside. Ngiyafuna kushumayela but angikho brave enough, ngineluvalo. Hallelujah. Kuyobe kunebantu abadala kunebantwana kunako konke kuhlangene, kepha ngiyofika ngithini kubo. uNkulunkulu uyangitshela ukuthi ufunza le ncwadi, ngiyayifunza so then ngiyayithola impendulo ukuthi uthi uNkulunkulu la ayisakhona umuntu akusiko la ayophumelela khona, kepha kusuka kwindlela leya empumelelweni, kepha ibonakala iqala la kubuhlungu khona. Ngiyavakala mse ngasonke isikhathi uNkulunkulu makafuna kudala iprosperity emntwini akaveli amthathe ambeke, but kuba khona la qala lo muntu ayodlula khona ngaphambi ukuthi aye prosperity yakhe. Hallelujah. Singashaya stembu ngani, singahamba siyobuka boShadrach, Meshach and Abednego. Hallelujah. They supposed to ukuthi baye bama premier somewhere, but uNkulunkulu wabathatha wabaqalisa esithandweni semlilo. Hallelujah. Nokusho ukuthi na uphile emhlabeni kuna la udlula khona ucabange ukuthi akusiko la kufanele udlule khona, kanti indlela leyo empumelelweni idlula la ufuna uhlupheke khona ukuze ufike la ufuna kuya khona. Awukwazi kuvele uhambe ufike empumelelweni ungadlulanga ekuhluphekeni. Ingakho ngasonke isikhathi babhali labakhona la eBhayibhelini abantu labadlule ekuhluphekeni lokuthinte babese bayanqoba babese bayaphumelela. Ingakho siphila emhlabeni nje sinetiwa lesinato siyesaba nekugive up phakathi kukhona la sifuna kuya khona. Hallelujah. Kungakho siyahamba sifike endleleni sithi hayi manje mina ngiyajika ledwa ngiyiboni ayikhanyi angiphumeleli akuhlangani, that's why angiyiboni indlela mina sengiyajika. La sifunza khona la ku Exodus chapter 13 ithi iBhayibheli uma uNkulunkulu asusa abantwana eGibhithe. Hallelujah. Uthi Moses hamba ulanze abantwana eGibhithe. Hallelujah. Ithi iBhayibheli uma ngabasusa uNkulunkulu bahamba endleleni uthi beyikhona indlela lemfishane labangahamba just in the 7 days, but uNkulunkulu ukwenda ngabomu uthi abahambe 40 years kuze kuphele lokuGibhithe lokusethi ngondweni tabo. Hallelujah. Ingabe ngikhuluma nempilo sesimeni lohluphekako awuze noma umbona ukuthi ubhale ihlupheko athi noma umtshela ukuthi hayi wena phela sophumelele solo wabamba lehlupheko athi noma uhleli solo umsizi, kepha impendulo seyikhona, kepha yena uzabaphelele emuva ehluphekweni. Uthi uNkulunkulu akwathi kubahambisa ngendlela lemfishane ngoba inemaFilisti lalela mthaka baba lalela
umuntu omusha ngifuna ukutshela something ukuthi indlela lemfishane inamafilisti ungajubeli but hamba straight. Noma ubona ukuthi thinta hlangani noma ubona thinta ukuthi wena ngendlela hlangani ungalali sesi kuze uthole emsebenzi. Noma ubona Alex ukuthi thinta hlangani ungahamba uyodiza kuze uthole lento. Don't big fire. It's in Amtabanga Tubega Fuza de Mat. We are Nambulela, we are Chela Usina Daniel Mamposa to Gonyame. Tabesset Yambuga, Ladela Mtagababa and Amsaje, Minexeni, hallelujah. It top Chela Usina and Dega Posa to Gonyame. Wungandega with Shaggy Sem Palatini, Wungandega Nobu Asimo Astani. I would not tell the lady, but in Dok Chela. Utagega Dawu that you bring. Sine will conquer. Hallelujah. So umasfunza lana kancane ngiyafunda lezaba ngiyayilalela ukuthi ngani kuyangani uNkulunkulu ngasonke isikhathi mangafuna kuphumelela samuntu akamisi lekufuna aye khona. Ngilenza indzaba yeJoseph mamfundisi ngike ngayilanza ngayifunza wante ngayikhuluma but ngiyayiphinza nyalo ngayikhuluma futhi hallelujah ukuthi Joseph asimo lengadlule kuso. Hallelujah. Uphuphile waba neliphupho walishela. Be careful ushele laba. Uphuphile waba neliphupho walishela. Wathi neliphupho baba neliphupho bomfowethu. Ithi iBhayibheli isebavile lokho bomfowethu abakujabulelanga ngoba bekufana lokuncane. I may look insignificant. Ngingabukeka into yalutho but impilo kaNkulunkulu matikini. Digim. Hallelujah. It's iBhayibheli uma Joseph akhaza liphupho bekathi tshela ukuthi batomjabulela because even imdeni wakho lodalwa nawo uyakwazi ukujikela makabona uba successful in life. Umdeni wakho lodalwa nawo uyakwazi ukujika makabona into ngathi kuyakulungela. Uyaqala Joseph lana uyabadokela uthi ayingiphuphile eyakhothamela. Ithi iBhayibheli lo babe uthatha libhaji nelikhulu lelihle lelehamani uyamnikeza uthi uyakuba inkosi soon and very soon. Ithi iBhayibheli sebavumile bathula bomnakabo babesebenza ngego. Ithi iBhayibheli they conspired better my God. Ithi bahlangana benda usuku yabona amaplayer ngithi ahlangana before God bathi nakuphupho maphupho uyeda asimthatheni simbulaleni sesiyamshiya khona la sitohamba siyotshela babe kuthi umfana wakhe namthandzako sofile. Guess what? Ithi iBhayibheli Joseph uyapheka uthi bomfowethu bayalusa ehlathini. I'm trying to be short bazalwane. Ithi iBhayibheli bayalusa bomfowethu ehlathini uthi ake bamixele kudla ngoba kusibo bonke abantu lento baphekela bakuthathe. Akusibo bonke lento othi wena kahle bakuthathe. Akusibo bonke noma wathi wena njani ngeke uzuthathwe. Uyapheka Joseph uthi ngihamba ngimixela bomfowethu lokudla. Uyakuthatha lokudla uthi bakaqhamuka ekuseni benda uzungu they conspired bakhuluma bathi bona nangu nomkhuphi maphupho asimbuleleni. Let's kill him. Lalela wathi mthaka baba amatebo labanawo bantu ngawo kunabantu labafisa ukuthi ngabe sofile bathi let's kill him. Uyavela Joseph ithi nakavela bayambuka uthi nakafika ubanikeza ukudla bayakuthatha bayambamba ngesihluku baphosa emgodini. Baphosa umuntu lo neliphupho baphosa umuntu lo something baphosa mnakabo bamunye bashiyelana. Ithi iBhayibheli mabamphosa emgodini uyakhala Joseph wangathi uyabutha usibomnakethu ngonene kepha impendulo akayitholi. Kwabe sekufika live kumunye wathi asimkhipheni lamgodini simthengise nanga ema-Ishmaelites ayeGibhithe ahamba eGibhithe. Hallelujah. Uyahamba Joseph sekufuna kushumayela uyahamba Joseph. Hallelujah. Uma kahamba Joseph kuvuka umhlabeleli. Hallelujah. Abe ngiyakwathi kuhlabelela ngabe ngithi no mindlela no shukro no
Joseph uyahamba ulele ekhalishini lema-Israyeli lema-Ishmayelites uyahamba uyavendanga ladi ulahla bomnakabo. Haleluya. Ithi iBhayibheli makahamba uyakhala uthi bomnakethu niyangilahla bomnakethu niyangishiya ngalendlela. Oh my God, ithi iBhayibheli nayo imistake nabayede khona bathathe the coat of many colors bacabanga ukuthi bathatha phupho lakhe. Ithi iBhayibheli babulala imvana bagqokisa levo ngengadi bathatha lejazi bathi mntwana kho babe. And where there is blood, lapho kunegazi khona kunephilo. Uyahamba Joseph uyakuphethe. Ithi iBhayibheli makafika kuphethe Joseph bayambeka uyahlala uyabuka nena uyabona ukuthi kuyamkosa ukuthi ngale. Ithi ngaleso sikhathi bekamncane kakhulu. Haleluya. Ngapha ithi iBhayibheli makafika hlala uyalalela simo uyalalela ugcina uyaphila. Ithi iBhayibheli maseka aphethe uthi mkaPotifa njengoba uphethe nami ngiphathe. Uma mkaPotifa athi ngiphathe Joseph ubese uthi ngiyasaba. Ngiyabonga ndana-ke bayomthatha ngiyovuma ngiphatheke kahle. Haleluya. Haleluya. Ngiyadlala bale ngashada. Haleluya. So umkaPotifa uthi njengoba uphethe la lala nami. Joseph njengoba amuhla mfana lomuhle lufana nami. So haleluya. So uma Joseph amuhle ngaleyo ndlela ithi lo mkaPotifa ufuna kulala naye waqhebuka Joseph wabaleka washiya ibhanji. Haleluya. Uma kashiya ibhanji la Alex bekufuna kube ngemnawe khona la ufuna sifike khona sikhathi la sibaleka khona sishiya ibhanji ngoba kuleti ikhathi lesiphila kudo. Bangibona ngivutha la pulpit bangilizile bangibona ngimile hlonga ngiliziwe lithi nangiphuma bakubabeke ibhanji athi kuvile mfana uyayikhuluma indzaba ake ubuye kimi lo ithi iBhayibheli wabaleka Joseph washiya ibhanji. Haleluya. Ithi iBhayibheli wathi mkaPotifa noma ungabaleka ngiyokutaphela emanga ngiyokutshela ukuthi wena bofuna ukudlwengula ngempela wamtaphela emanga wahamba wathi prisoner manga amfake ejele one goat picked. That is the sentence, but now you also say English. City number 1 picked. Aka for the naira grade 11. Hallelujah. Maras is yes, hallelujah. Number 1 picked goat. Number 2 Potiphar's wife. Number 3 prison. It's Bible said the prison. Atichela ukuthi akuyafana. Angimane ngihlane. Ngitokutshela ukuthi noma uneliphupho lijele likufanele. Ngitokutshela ukuthi noma uneliphupho kushajwa kukufanele. Ngitokutshela ukuthi noma uneliphupho indlela yakhe ayiphelela ucabanga ukuthi iphelela khona. Usane lihambo wena usatoshajwa wena ngisatovuka tivumthuka endleleni ngisatovuka tiphepho. Don't expect ukuthi kube lula. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Utsahlele prison afika isikhathi sekuphuma. Utsahlele prison afika isikhathi sekuphuma. Uma phuma unika tomthetho ukuthi wena soyaphatha. Like ebithe udibonakala unalo lento. Hallelujah. Unalele lento yemkhosi. Hallelujah. Nalethi igaba ladlula kudo tiyampheka. Hallelujah. Because ithi igaba lodlula kudo ngito lethi pheka wena kuze kusasa uvakale emlonyeni. Ithi igaba lethi pheka wena ngito kusasa letenda wena ukuthi na noma ukhuluma uphane uvakale. Hallelujah. Ningandi disorder la ngifuna kushumayela ngangene kude nami ngilambile mina. Yeah, abaphume bakabe disorder ngifuna kushumayela. Hallelujah.
phuma. Asiye vele zayo. Hallelujah. Jesus. Oh, bayithi. Oh, hallelujah. Yeah. Ngisesihlokweni sami lehambo nomuntu omutsha. Hallelujah. Angifuni ukuphuma kulesihloko but indzaba yaJosepha beyithi ngindlale kancane kuze ngibone ihambo lomuntu ukuthi ihambo lomuntu aliveli libe manula. Hallelujah. Ingakho la sifunza khona ithi ukuthi lo babe wafika la egcineni Joseph asekaphethe. Hallelujah. Ithi iBhayibheli uma kaphethe bayafika kufika indlala evelonke. Hallelujah. Ngokuba bekube khona prophet but Joseph already besekasadi. Hallelujah. Bayahamba bomnakabo lebamphose emgodini. Hallelujah. Bayofuna kudla evele ephethwe ngumnakabo. Hallelujah. Kepha bona basamadi abantu ukuthi phethe yena uthumile lapha yana bayaqhamuka nabo bafonela njenge abantu bonke ngokuba live lebenrich ilelive la Joseph ngabe mthini na angithi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ashaye step ukuthi wherever la yonyathela khona kuyoba khona impumelelo, wherever la yofika khona kuyoba khona impumelelo. Ingakho bakafika Joseph afika eveni laseGibhithe. iGibhithe yiphi yokugcina but umafika Joseph kuba khona impumelelo. Bayagijima bayafonela yini Joseph ababuka. Hey, sorry bazalwane kami. Hallelujah. Ithi Joseph uyababuka. Hallelujah. Uyababukisisa kancane uthi ukuthi laba ngomnakethu kepha bona basamboni ngoba bakulahla umncane. Hallelujah. Bayafika nabo uyababuka uthi uphi umfowethu. Bayabukana bathi wafa long time ago. Kunebantu abacabanga ukuthi ufile kanti usanto kuphumelela. Bathi wafa long time ago. Uthi wafa. Bathi wafa. Uyakhala Joseph. Bamlahla bathi kuphelile. Bamlahla bathi kuphelile. Kanti ukhona uNkulunkulu. Hallelujah. Ithi iBhayibheli, I'm trying to cut this thing short. Hallelujah. Ngingakhuluma kusekusasa yize lenzaba. Hallelujah. Ithi iBhayibheli Joseph wakhala kakhulu wakhiphela bonke labantu ngaphandle wathi bomnakela beyana nemkhumbula ngimJoseph alena ngilala laba labanglahlabo batokufuna laba labakubukela phansi batokufuna laba labakuthatha nje njengento nje akuthi wabona uyini wena vuma batokufuna ngoba lamhlabeni uma uhlupheka awukabaleki lamhlabeni mawena lutho awukabaleki. Ingakho nje washumela igospel kanti uyahlupheka, you are wasting your time. Pray for prosperity first. Uqale ube nempilo wena so uyaqala uyakhuluma ngegospel ngoba awuvakali kahle na ushumayela unganalutho. Ushumayela nje owabelwe masudu, ushumayela nje simo siyahlangana, uthi uyashumayela la usuka la kude nesiko ekhaya, uthi uyashumayela nesiphe washa kude ngathi uyahlala. Amen. Ekhuluma kawiva kahle. Hallelujah. Nakusale ngebhadala le. Ngisake ngijuluke. Hallelujah. Hallelujah. So basalwane ngitontshela ukuthi indlela lemfishane. Indlela lemfishane. Uthi uNkulunkulu makakhuluma, Moses silaza labantwana. Hallelujah. Ubahambise. Hallelujah. Le ndlela leyo bahambisa ngayo niyathi khona lefishane but ihamba ngalelethe ngoba lefishane nemafilisti nathi tingo tekujubelwa nathi tingo letifishane atiphumelelisani aniboni ngana sikhona kushada ukuthi sajubela tingo but uma ngabe sahamba ine good pace ngabe sashada ingaba uNkulunkulu makakhuluma. Ngoba bantu labasha ayazi bathanda shada vela ngashada. Ngakutshela something. Uma uhamba uyodetha someone
Siyadumana nabasha. Yeah. Unema cases akhe. Unetimpoko taku. Immediately ufika wena. Diyakuhata. Kungendeka. Nawutanza kuthatha lo mloyo. Uhlupheke dak. Ube nenhlanhla. Ufika uhlangane naye. Wasibika abahlanda ngoba ngiyamfundisa. Afike sibika nahlanda mamfundisa. Une prosperity yakhe. Ayishere namfundisi. Kube nengcebo la kulabantu. Uma ngale uthi baphumelelisiwe yini. Ukuthi bahambe indlela lekahle. Bahambe nenobo. Aya. Awuhluphekiswa yini wena man? Kulala ngekhawunta ulala nabani? Kulala ngekhawunta ulala nabani isikhatsini uphetheni unani? Sibongo nesibongo siloyelwe. Uma mina ngakaphelebe mbala wakankosi hlangana ibhomu kwindas park. Letwa ibalekile ukuthi sithandazise kuze letwa isithabise ngisethenini luhambo lwamfishane alimyisi umuntu lafuna kuyakhona uwadedela wena ngefuna wakho uwajola ngathi uyahlanya uwayende lokuthathako ngitokutshela ukuthi makhesisi siyadibangela uthole umsebenzi usebenze kahle usobe mntakugane bakuxoshe emsebenzini sikhwakhona naSolomon sehlele kuwe mayabe uthi uNkulunkulu makakhuluma bathathe labantwana hambani ngendlela ya 40 years count to 40 years ngeku to 7 days kona ngajawuba mina kona ngafika mina but ngifuna kuhamba ngepace lengiyo ngifuna kwenda ngendlela lengiyo but ngenxa yokuthi impilo yakuphikisa ngoba bazalwane na uhluphekile ungamukela noma ngabe yini mina ngaba Ben 10 afika kahle sesi athezwena ikari pha imoto ngithatha athi la ikari namakhiya oh ngaba Ben 10 mina ngiyoba ngisema nawe uyabona impilo haleluya ngamtshela ukuthi umthole imali lomzala haleluya angithi bazalwane ngifihlupheko angithi bazalwane ngiyafuna ukuphila sithi lepholo cabanga nje sakusheke emakhiyasi mina seyihamba ngami ngiyamtshela ukuthi imali bekotela sithi imali haleluya simo sehlupheko siyamlindela umuntu endweni leroho ngiyeva sometimes bamfundisi sibe khona netinkonzo la sikhuluma khona ukuthi abantu labasha shadana nawo bomela laphambili ukuthi abatoshada nyalo nyalo atoshada emanga sibuka asikubuki lula ngandlela nikubuka lula ngayo siyafuna nathi mara lesimo asivumeli muntu angeke umadi haleluya muntu akusiye lombonako phethi so kunalo inaphethi lophila kuye lo inaphethi ukuthi nakavuma ngabe silwane haleluya angathi ukuthi ngithile bathina abasha kugcwele timpoko leti bavukelako bamfundisi ngabe besiprofeta besitothi abantu banema spiritual husband lamantombazane nyalo ngenxa ukuthi awakwati kuhlala edolweni awakwati kuthandaza uthi uyambuka umuntu into yakhe ayiphumeleli but yomsida ngani kwayena ngathi thandazeni kwasawulana nendoda ebusuku uma ngabuka ngimbuka kuvuka lo bababela kuye ingako kuvuka ekuseni ngithi hayi sesingiyabona ngasakuthatha umlahle umuntu ube bomthanza but kunento lephila kuye lesibhoko lese I'm prophesying to somebody not one maybe half of the church uma ngale ndvodza yakhe ivuka ekuseni ngafuni ukukhulumisa uma ngale ukuthi kanti sendaneni avele ngematune mamuthi ude imuthi kuvukele kwendodza la kuwe uyamthusa you need time to pray for yourself. Don't need pastors ukuthi bakuthandazele but wena hamba ohlala edolweni ngithi Nkosi ngavuma ngateka ngimncane of course isewonile ngende kahle
wena ngicela ncela usibeka nithi ngibeke idadla but mina ngifuni ngeke natshwala noma ungambeka you wasting your time ngeke ngibiyekele mina ngakatitshela impilo idzinga umuntu atitshele yena yedwa athi mina seloku da it is enough. Hallelujah. Siyaphela sive sabantu labatsha siyaphela sive silana mhla 16 abantu bagcwele emathaveni reason why uthi Amos 8 verse 11 kuyoba khona isikhathi sendlala eveni angeke kube isikhathi sekomela live but kuyoba isikhathi angeke kube isikhathi sekomela kudla amanzi but kuyoba isikhathi sekomela live ithi but abake ulifumana nje angeke ngisalithola livile Nkosi ingakho namhla kugcwele letinceku letingangami letinemanga thuma athi prophet ithi manga lo yiso lesikhathi lama mfundisa ngapemba labasha labagcwele ethwaleni reason why alisekho livi lelingilo sesithwele manga sekuya compromisewa bantu bathethe manga bahamba nawo azatha yikho levo esonweni bafuna imali let me tell you mntaka baba asifuni imali yakho le mali yethu lezo akhansonto tosonda kulo lenye langa ngiyofakela ngithamba lo people box lami kulensonto alisile asibiye lensonto lethu lensonto le mali sikhipha la ngithenga titini lapha lapha pendula samba hallelujah but isihloko sami sisekutheni indlela lemfishane ayiphumelelisayo hallelujah why bantu namhla bagcwala entangomeni why kubhlungu uhlupheka uthi ake ngiphume ngihlola impilo yami ake ngihambe ngiyodibukisisa kuthi kahle what's going on with my life only to find out ukuthi akaphuma bafike bashaya bazaye babophile ahamba yokhala emadolweni Good Friday libe sito lingekho ibe imbenzo lingekho but ngokutshela ukuthi keep on praying uNkulunkulu uyeva where there is blood there is power yithi iBhayibheli ngiku uma ahleli lobabe sekamdzala amehlo sekafifiyela angasaboni baba Josefa bayafika ukuthuma labo mnaka bona bebambulala uthi hamba otshela babe ukuthi ngikhona mina ngiyaphila ubaniketa amacheli odlowo kokulayisha lokwa bayagibela bayahamba bayofika bathi babegibela umntwana ko Joseph uyaphila ithi his eyes were dimmed akasaboni nakahle kepha weva ngathi uyaphupha ngoba mntaka baba noma ngabe bathi badenzile siyofika isikhathi la uphumelela khona siyofika isikhathi la into takoti phepha khona angeke kuhlale kunje angeke kuhlale kumnyama ngitokunika themba namhlanje kuthi batokubona nawe uvuka batokubona nawe uphaphame kuseni emsebenzini batokubona nawe soyimanager hallelujah ngithi last year December umfundisi mina ngisasebenzi nomsebenzi lo wabekusena ku angisabiyeli alaba bonus uthi umfundisi hayi bonus phela baforce ngicela la wena ufuna ngibuyele emsebenzini mina ngifuna ngoba ngiyabona ukuthi wena ncancanceka ngithi ngiyahlala nje manje ngiviki January bafona ngisebenza akusabuyi sebentana hallelujah ngiyahlala livikinyana nje ngiyaqoqa na someone ngisiyadinga ivamsebenzi kuyeda kungena i-call same time emini no2 bengikhuluma ngo 9 ekseni kuthiwa lo proof of bank usawathi emsebenzini kusasa ngithi bafike njalo umuntu osebenza bathi uyasebenza ngiyangena angawuapplyeni angithi ngenda kahle ebantwini angithi kuphila nebanga bangikhumbula noma kumnyama ngiyasebenza guess what ngisebenza kahle mara ngabuyi ngiyayekela suku le attitude lengayivuma ngisabona kusebenza kahle ngidlula la
Le attitude lekunayo ayivumi. Ngiyabona la kufanele ngofika khona. Angithi mina ebazalwane ngaya nje kulo ngaphume navile. Mina ngaphuma kuma cases asekhaya. Uma umuntu asindiswa bamfundisi usuka usayina out to ma cases esibongo. Can I say this? Angisimne kwakaphelele. Aphelele bahlupheka bonke. Kumnyama. Lo mntwana ongibodliwa ngibaba bambe bekangcono. Waze wafa na. Hallelujah. Ngoba ungalunga uphangufa. Ngiyadlula. So uma nabantu bahlupheka, one day I received ukuthi seswami wakaphelembe lo samgcwaba. Bathi wena angeke ube nendoda. Wena ngeke ukuthi uthi 7 nje vele wena nje wenda phuso. Hallelujah.